Mag-broadcast ko. Hello guys. Gusto ko na? Sige. Tayo sa akin, nahiwi ang card. The Champion Show. Woohoo, woohoo. Mic test. Mga entry sa Binisaya sa akong tan-aw gikan sa una antud karon. Paminaw na ko nagkagahi. Mang-interview me ninyo ron. I've always been here since the start and I can say na layo na gyud siya og naabtan. Nilapas sa status quo, guys. Ang expectation. Status quo. Love fun. Pero layo pa og padulngan. What's your name? Sir. Hello, I'm Ramton Subasola. Hey, love it. That's why I'm here. I like movies. I like cinema. Ever ako sa... Amen. Yes, I've been wanting to watch Cleaners for so long. I think since 2019 ata. Slay. It's still so good. Just reminded me of what it was like to be a high school student in the early 2000s. Diba? So basic girly, so I always use yellow. Basic ang yellow. Dili siya mabasic ang yellow. Uy, very vibrant. Oh, very bright. Ano ba ng yellow? Oh, it can light up the sky. Char. Ang sun. Yes, love it. Starbucks is goat para pang limpyo og floors. Kung kinsay advisor ani ni Des kay TikTok ka siya o kanang cleaning ma'am. Pero donate ka floor wax. Yes. Cleaners really hits the right spot. In a way, parang it fulfills the thing that we wanted to do in high school but we can't because we're scared. True. Amen. Very nostalgic. Nostalgic, Jude. Yeah, very nostalgic. Lagi kami, kadakan dyan mi amo yung gikuan dito ay. Gi-run truck. She's a runner, she's a truck star. Hanga ginhawa sa man imo ang gina-pick up una, lampaso, silhig or floor wax? Trapo. Paso dyan ko, ay doon lang pa. Di ba? Ano lampaso man? Maling ako mag... Footballer, necessary. Being Cristiano Ronaldo. Bunot. Oh, Hey. lampaso. Floor wax gets you the grades. Water, because I like splashing it around the floor. So, lahi na siya si ate. Silhig in case my brother annoys me. Amen. Giving you battery. Sure lang. Pero, yeah, ikaw po. Lampaso kay free cardio. Oh, giving you footwork man din silang sir. Maguno na sa ako kanang question. Ali. Ali. What's your favorite Asian delicacy? Delicacy. Delicacy talaga. Ano yung pa-pronounce? Delicacy. 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 Food na lang siguro, pad thai. Pad Thai. Ako, isang sirena. Nari flag. Patukar ang Wanava and Wadava. There is a Binisaya. Kaya na karon at least sani na. Pero di na to i-jinx. Kaya basin mababaan. Bandera ko'y di tutumba, drum na may tubig ang sinisid-sid. Wait, you're from Negros, di ba? So when did you come? When did you kanang arrive here? Today. Ang La Nina gipulihan rag El Nino. Mo kaya na siya dry season na sa dron. Weather. It's okay. Pwede rata it's just chill, you know. Naglalaki. Mag-ASMR na natin rin. Naglalaki. Binisaya this year carries the kind of theme of DIY homegrown filmmaking. Hello, teacher. Hello, sorry nila. Na ba? Hello. Na-pea shooter na galit mo. Agoy. Agoy. Hello. Kaya ka na apology video na niya. Yeah. Kay murag naman ko niari ganiya. Uy, nachicharon na dos kantin. Ay, lamig ito. Di ba documentary mo film? Char. Nauna reverse card ni si Sir Joaquin. Ay nga, ako na nag-interview sa iya ha. Since siya nag-interview sa mga yang interviewees. Giving you uno reverse card. Ako, and this guy over here. Imong role kay ikaw. Wala pa, mag-explain sa ako. Alikas herself. Nag-transcribe ko and like sa subtitles pa. Hello, uy! Murarag ko ma'am. How did you find Joaquin? How did you find Joaquin? Kasi lower sa Lasal. Lasal! Reaction shot. Ikaw po. Ikaw na Joaquin. Sound effects ba? Onomatopeya ka ba?
No, it's giving Taylor's version ba? Binisaya Taylor's version. Pray for us. Forever. It's giving kana bitaw mga anime teacher. Oh, kana ba? Kanang si Tagana. Oh, yeah. Enjoy ra ka. Uy. Hindi mo na po yung mga friends dire. Oh. Twice. Oh. Oh, uy. We are all touched. Yes, amen. Touch. Touch by touch. Touch by Alice Who. Plug. No, mamaol na po na itong batok. Ano nga, mula tag-high blood. Kuan, kung mupili ka sa nga maka-benefit sa kalibutan, unsay maayo, ang 99.9% of germs mo 100% nga ma-disinfect or ang 99.9% sa pag-export kay mo 100 jud nga walay error na tanan. Di ba nangita kag kantinog ka ng kapihan ron? So unsa man mo maingon ana? Pride lang tala to karon tala. Pride lang na. Pride tanan. Unsa dito lang giserve dito sir? Murag basa-basa pa man gud to. Asa may mas mo benefit sa world ana? Ano lang siguro? Controversial kaya siya nga question, guys. Yes! I'm so excited. I don't know. How excited are you, Char? Like super. I don't know. I'm just like so happy. I don't know why. Yeah. So, Ano siguro to nag-horror ano. okay, oy! Oy, sir, ay joke ka. Bala ka, sir. Okay ra dyan, sir. Tinood lang. 100% ang pagsuporta sa mga salida. Out of the box answer. Muna gingon nga, all of the above. Sa A, B, C nga multiple choice, naadra ang D. Yeah, it's very a hard pill to swallow. Ano sa inyong favorite nga bulad? Pinikas or kanang buo? Kuan, pinikas. Yeah, nga naman. Kay gagmay siya. Oh, gagmay ba din ng pinikas? Hello, please state. Yes, hello. Really miss you. Hindi guys, sa amo mo nipis mo ng pinikas gud. Oh, di ay? Pinikas. Kanang gagmay. Gagmay. Gagmay din pinikas. Karon pa ko. Dagko mo na, di ba? Dagko mo na sa tuwa, di ba? Likot ikaw bulad. Hala. Barbie Oppenheimer. Yes, let's go. Yeah, actually. Kanidiri, we have kanang mga t-shirts na binisaya. So, mo-open lang tag usa ka buo. Napay pa sample online selling man dahil ni eh. So, kani siya ka. It's giving ka na sa TV Patrol ba? Small ni siya nga size. Giving goosebumps. Giving goosebumps. Ano kayo ba? It's giving. Yes, it's giving. Kana muna siya ngil-ngig, di ba? Drang dapita. Kani, nice sad siya, Ay, okay. Bali. Nice sad siya, Unsa may nakabasa? Di ko kabasa. Archipelago. Archipelago. So, mura ko kubasa kani kay mura sa wow ka. Chuy, sige, so. Reciprocation. Reciprocation! Wow! Yes. Oh my God. Ano ba? It's giving Kung ganahan ka butang sa imong room or kay pwede sa kamo palit ani. Guts by Olivia Rodrigo. Stream it on Spotify. Yes, Olivia Rodrigo fan na siya. Walay ni-notify. Kay hinay ang data. Na! Galuding! Lord, couldn't refresh daw. Last updated 3 hours ago. Kako ano no, Globe, mamalihog me. TBA pa. To be announced na. To be honest na. To be honest with the A. Ano ba? Last day screening sa cleaners and it's very... Unsay favorite ni mo nga size nga bond paper? Long, short, A4, A3. And I love your fit, Karon, sir. Yeah. Yes, let the outfit speak for itself. Pwede 824. Uy, ganun sad kay ko sa imong headband. Sa imong headband, it's not From TikTok ni siya kanang it's not circular, it's rectangular. Yes. Dash is super califragilisticexpialidocious. Okay, describe cleaners in one word. Relatable. Okay ka describe there. Colorful. Sir, good. Biskan 2 words to. Funny siya. Good. Yes, let's go. Good. Oh, sir. Di, sir. One question lang, sir. One question lang, Jud, sir. Describe cleaners in one word. Father of Cebuano Cinema. Very cathartic.
Cathartic. Pero napilang very, pero cathartic ka na. Oh, one word na siya. Kalimot mo kong space. So, very cathartic. Kana. Ikaw na siya, kanang pina-username. Ikaw, sir. Describe cleaners in one word. Fuck! Yeah. So, fuck na. Fuck. Yes, let's go. I just wanna cry. Wanna cry. Kaya na siya, username na siya. One word na siya, one sentence. I just wanna cry. Kana, cry. Let's go. It is the corruption of the youth. One word. Kuya, what nga word? Describe cleaners in one word. Interesting. Ikaw po, describe cleaners in one word. Funny. Funny. Hey, let's go. Ikaw po, describe cleaners in one word. Artistic. Heavy. Ikaw po, describe cleaners in one word. Unique. Ikaw po. Nostalgic. Kailangan ka itong nostalgic. Ikaw, sir, describe cleaners in one word. Funny. Funny. Yes. Describe cleaners in one word. It is, wait, one word? Ako na ready. It is. Ano na to? It encapsulates. Oh, encapsulates! Big word! Gusto nga encapsulates. You know, it like, maragma, nasuod dito tanan ang like the beauty, the pain, the politics of high school, and it's like, it's like an experience that will live on for generations. Shout out. Ah! 1, 2, 3, go! Ah! Ano ba? Sure. Gabi, ako lang ito feel mo. Congratulations there for winning. For winning the Binasaya shoot. Sure. Take to. Wala to. Yes, daog mo, sir. Congratulations. Pero makakabalita, sir. Yes. Of course. Uy, the serve. Ano, Jude na. Diba? The serve ma surprise. Then the surprise, daog. Char lang. We came for the art style. We stayed for the story. That was a really good one. The Jared Show.